Mwiriwe neza abatwumva abakurikiye radiyo televiziyo n'uriya mashariki yumvikanira ku muyoboro wa YouTube none kuwa 21 z'ukwa munane 2024 tubazaniye amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Jya ubabwira nitwa Sentama ndi hamwe n'umutumirwa, reka muhe umwanya nawe abibwire. Karibu umutumirwa wacu. Urakoze cyane Sentama wampaye inka. Umutumirwa nta wundi n'uwo bamenyereye, umukunzi wanyu Magashi eke Nyirimiripuko risipoti ya risasi na majeruhi eke Shambaride. Ibintu byabaye Shambaride ahantu hose muri Kongo, ni Shambaride. Kisekedi aho akandagiye ni Shambaride. aragera muri Zimbabwe bikaba Shambaride, ngo arahiga Kabila. Inkuru ni nyinshi, ibintu muri Kongo bikomeje kuba Shambaride bwana Sentama. No muri FARDC ni Shambaride. Muri FARDC ni Shambaride. Umusirikare amaze imyaka ingahe adahembwa, akagenda akica umusirikare umuyobora uri ku rwego rwa director. Ibintu byose ni Shambaride. Shambaride rwose. Murakoze rero Magashi, reka tubwire abatwumva abadukurikiye, inshuti zacu, baba inshuti za radiyo televiziyo n'uriya mashariki, baba n'abakunzi bawe nk'umutumirwa, bamwe bo kuri Magashi TV, ko hari n'abadukurikira turabizi. Tubabwira ko tubagezeho ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Turaganira ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, turareba imirwano yabereye i Masisi uyu munsi, ze kuganira ku musirikare warashe umukuriye mu kigo cya Katindo ni hari i Goma, ariko abenshi bahabaye bahamenyereye ku izina, hari izina bahahimba ngo ni ka Israel. Tuganire rero ku bintu byaraye bibaye mu ijoro byabereye ahitwa Turunga, ni hariya mu Munigi mu nkengero za Goma. Turaza kuganira ku kibazo cyo muri Nyiragongo ahegera hariya ku kibaya aho kwa Mama Oliva. Tuze kuganira ku mugabo w'igihangange witwa General Jean Claude Kifua, wigeze gufata Kamina arayifata, abwira Tshisekedi ati ntuzahinguka ahangaha. Uyu rero twibutse abatwumva, uyu ni na mubyara wa Kabila, wa nyirasenge wa Kabila Joseph. Tuze rero kuganira, turaganira kuri Vital Kamerhe no mu nteko twatunze inteko ya Repubulika, inteko ishinga amategeko ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Vital Kamerhe naho twatunze itoroshi, turabakuru yaho. Twongere rero tuvuge kuri Tshisekedi ugiye kwibasira uwo yasimbuye, nta wundi ni Joseph Kabila Kabange. Turaza kuganira kwa Tshisekedi ni imiborogo, ariko noneho kwa Nangaho ni ubukwe cyane, ngo hari intore zisoje amahugurwa rwose, byari biryoshye. Warabikurikiye bwana Magashi? ni ibibazo, ni ibintu byatumye leta ya Kongo itenteburika ivuga iti noneho katubayeho. Barimo barumva rwose abasore b'inkorokoro, intare za Sarambwe, bakavuga bati turashize. Mbese byabakangaranyije, nabo ubwabo bacanganyikiwe. Ayo makuru tujya tuyagarukaho 5 kuri 5. Ariko bwana Magashi, hamwe n'ibi hari ifoto, hari ifoto ngira ngo wahereye umusibe ejo uyibona, yagiye hanze ku itariki 19. Wa mugabo wo mu gahugu kameze nk'umutima, agahugu kinyegeje ako nyene, ngo yaba yarabonye umushyitsi w'imena. Mugabo uyu mushyitsi wewe na jewe sindasigurirwa ingene byagenze kugira bahure hajya nyene. Ariko burya ngo ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi bari baturutse hakurya hariya mu gihugu cya Kongo, nabo ngo bahuriyeho. Burya ngo bari bafite inama zari zoherejwe na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri amakuru y'uriya muherwe Sirasi Majyambere ndacyayakurikirana,
menye ngo ari mu wuhe muvuno, menye umubano afitanye na bariya bagabo, menye ngo se Rujugiro amuhaye inkoni. Ibyo byose turagenda dukomeza gukurikirana ayo makuru, ariko ifoto ye yagiye hanze kandi birumvikana. turaza kwigarukaho, turaza kuyisorezaho mu buryo burambuye, bihuze n'ibindi birimo kuba. Dutangire ku ngingo ya mbere, imirwano muri Masisi. Ngira ngo uyu munsi hiriwe, nk'uko ujya ubivuga muri rwa rurimi rwawe, uyu munsi hiriwe imiripuko ikomeye cyane, ndetse yatangiye saa 8 z'ijoro. Iyo mirwano rero ikaba yabereye muri Masisi. Ku bahazi, ngira ngo yahereye ahitwa Gisuma, birakomeza bigera ahitwa Kaniro, Kopfu, Ikarambi, Umugabo, ahantu nk'aho ngaho. Ariko ngira ngo hari ahantu bita kwa Rigo. Rigo yari umuntu w'umuzungu, hari abantu bahakubitiwe cyane. N'ahantu muri Rukopfu, ahantu bita kwa Mode, ngira ngo ni umuhungu wa Makabuza. Abantu rero bahakubitiwe. Mu by'ukuri iyi operation naje kuyibwirwa n'imboni imwe iherereye muri biriya bice. Yego. Imbwira ko urabona hariya buriya Gisuma hasa nk'aho ari ahantu hajya kuba nko mu ibonde. Gisuma ni mu ibonde, noneho iyo uzamuka uterera ahitwa mu Bidegede, aribwo ugera hano kwa Rigo. Atari wireba mu ruhande rw'ibumoso. Ubwo ngubwo uri hakuno cyangwa wagiye hakurya? Ubwo nazamutse Gisuma ndimo nderekeza umuhanda ukomeza Gatare, noneho Gatare gasigara iruhande iburyo werekeza Ibuguri. Ariko ubwo nari mpataye inyuma. Dusubire inyuma gake tuvuge hariya Irukopfu, n'epfo ni munsi ya Gatare, ahagana aho bita mu Bugabo hirya. Ahangaha isasu ryiriwe rivuza ubuhuha. Mu by'ukuri rero urabyibuka neza, biriya bice ni ibice bisatira iwabo wa ba Mayanga, niba nibuka neza. Mayanga ubwo ari hakurya, ahubwo buriya byegereye cyane iwabo wa Mugabo. Iwabo wa Mugabo, General Mugabo. Yego. Hariya hantu rero urabyibuka neza, twibutse badukurikiye yuko M23 yari ahantu bakunze kwita ngo ni kwa Nyesi, aho bita mu Bufaransa. Kwa Nyesi bugarutse hafi ya Mema, noneho umusozi witwa Ndinda. Ariko ni ukuvuga ngo kwa Nyesi, buriya kwa Nyesi niho habasha kurinda Gisuma na Mema. Yego. Kubera yuko atirari ya M23 ziri hariya, nuko ngo zabashaga gukontorora Gisuma na za Mema, kuko ntago harimo intera iri ndende cyane, kandi niyo umusozi bariho, niwo umusozi wari wirengeye ku buryo babasha guhangana n'abaduyi mu buryo buboroheye cyane rwose. Hanyuma rero no mu Gisuma, uribuka mu minsi yashize baragiye mu Gisuma, noneho bari bamenye amakuru yuko abaduyi ari buze. Hanyuma bo bagenda kare, bambuka turiya dusozi turi hakurya ya Gisuma, bareka abaduyi aramanuka, aribwo noneho bafataga na za matekwa bakabavutura mu buryo bukomeye cyane. Yego. Naho rero muri ubwo buryo iyo misozi ntago M23 zigeze yivamo, noneho burumva bo baje, ariko batazi ko M23 bashobora kuba basa nk'aho bagiye kuyisiga inyuma yabo gatoya. Mu by'ukuri rero baje kuba bahura n'umuriro ukaze cyane. Ubu tuvugana turiya duce M23 rwose bakuba yaturekipeye, uretse agace kamwe ntibuka neza, ariko M23 yakoze umukwabu ukomeye cyane. Imiripuko yariya uribaza saa 8, ni ukuvuga ngo baje babagwamo batazi ngo M23 iri hehe. Saa 8 z'ijoro ntabwo ari urumva bo batangiye gusabuwa. M23 kuko yari ifite amakuru, kandi kubera ko iriya misozi iri hejuru ya za ntuze hariya twavugaga hejuru ya za Gisuma. Yego. Bari bazi ko yavuyemo yagarutse kwa ba Nyesi. Yego. Kumbe bo bamaze kumenya amakuru, bo baragenda batega mbushi, barangije baraturiya, FARDC irasabuwa,
abantu barabyibuka twarabibabwiye hariya hose za nterahamwe mwumvaga bariya bagome bose muribuka ko twababwiye inyuma hariya wowe uraza kubahabibutsa neza hariya habera training ya FDLR mu by'ukuri rero hariya hari harimo FARDC nyinshi. Impamvu navuze kwa Mayanga nuko biriya bice babyibiyemo imbunda nyinshi zaturutse muri biriya bice ziriya nyatura zavuyemo na FDLR za Rubaya na za Ngungu. Urabizi ko bahungiye muri biriya bice kandi baturutse za Rubaya na za Ngungu. General Mayanga yasize azibitseyo kuko ari iwabo. Aha, Iwabo ni ahitwa Imutenderi, ubwo rihegeranye na za Gahanga na Miyanja na Busakirwa, Busihe, nk'ibyo ngibyo, Mpanamo, Gasura, Mitando, ni ibice biri ahantu hamwe. Yasize rero ngo azibitseyo kuko yari afiteyo n'abantu yatozaga, yari afite umutwe yatozaga ziremereye, buriya ngo batera ariyo bavuye abenshi cyane. yego. Hanyuma rero urumva narimo mvuga operation uburyo concept yari imeze, yego, uburyo baje kwibeshya. Urumva gusabwa saa 8, urumva aho bakekaga aduyi ntago ariho yarari. yego, Niyo mpamvu rero ayo masaha yigiye imbere cyane ukumva ngo barwanye saa 8. yego, Aho bakekaga aduyi ntago ariho bamusanze. yego, Urumva uwo bitaga aduyi rero ibintu yabakoreye. Kuko bamugezeho batazi aho ari, batazi ngo bimeze bite, mu gicuku cyamvahe najya he. Kandi turabyibuka ko M23 ubwayo za mbunda zifite indeba kure zirebamo no mu gicuku zimena za kamena bihu, yego, izibitseho. Ni ukuvuga ngo rero nujya kumva ngo FARDC yakubiswe, ujye uhera ku bimenyetso nk'ibyo ngibyo, uburyo udutendo tuba twagenze mu buryo bw'imirwane no mu buryo bw'urugamba. Aho ngaho niho umenya ngo waduye yawumiye ku ruhe rwego rungana rute. rero Nubwo uyu mwanya tutari bubabwire icyo bita ripoti ya risasi n'amagero ngo tubabwire ngo aba naba bapfuye, aba naba bafashwe, kuko iyo operation irangiye kandi hariya tumaze iminsi nta na network yabo ihari, iminara yabo yarapfuye. yego, Ariko ejo numva abakunzi bacu tuzabagezaho ripoti ya risasi n'amageruhi, hafashwe imbunda zingahe, hapfuye bangahe, byarangiye biti. ariko ngo babashoreye babamanura ahitwa mu Bugabo werekeza imahanga. Ibaze rero imahanga, kuko iyo bakomeza kubasunika na barikare bari kugerayo. harya ubwo Masisi zone baba bayitaye nk'ahagana he? Iyo bamanutse mu Bugabo baba bayireba ibiri ku musozi wo hakurya, mu rubavu rw'umusozi wo hakurya. Bayisiga nk'iburyo. Birashoboka rero ko noneho ibyabo byaba bigiye kujya mu murongo. Yego, kuko urumva impande zose, urumva ari abaturutse hariya, ari abaturutse hariya bahita za ibibwe ni bamwe bakubiswe bamanurwa ibice bituruka za Gahira. Yego, urumva rero, M23 irasa nkaho yamaze kugota iki Masisi yose. Masisi byo irimo irarangira. Aha. Tumereze ngo habaye isanganya mu kigo cya Katindo uyu munsi ku manywa. Ikigo cya gisirikare cya Katindo hari Igoma, ni ikigo bakunze kumenya ku kazina k'agahimbano bakita ka Israel. Iryo zina bagihimba, aho umusirikare ngo yari amaze amezi 16 adahembwa. Umuyobozi we ngo amurira umushahara. Ibaze. Noneho icyakurikiyeho ngo umusirikare yaje kurasa wa muyobozi wamuririye umushahara muri ayo 16 yose, ngo amurasa amasasu 17. Amugarika aho ngaho, yapfiriye aho ngaho mu kigo. Nahoze mbona n'amafoto ye. Arangije ajya kwiripotinga. Arangije yijyanye, yagiye kwirega mu buyobozi bushinzwe by'iperereza by'ibyaha, kugenza icyaha, ubwo bita TD hariya. Bwana Magashi twatumenyereye. Bwana Sentama, ibi bintu ntago byadutungura. Wowe uribuka wa wundi wagiye noneho imbere ya banke akiyambira ubusa, wowe uramwibuka? Ndamwibuka cyane.
ariko none urumva uyu nguyu rero ni twari uyu nguyu wabigaragaje gutya, ariko ni ikibazo mu basirikare benshi b'abanyekongo bahuriyeho. twari tumenyereye abasirikare bambura cyangwa bakanica abasivile, ibyo nibyo twari tumenyereye. Ariko noneho urumva ko ubwo bigeze aho umusirikare yica mugenzi we basangiye, Ni ukuvuga ngo bamenye abo bagomba kubibaza ibyo byose. yego Bari bataramenya ngo ibi bintu tuzabibaza ninde twakurikirana, ninde utaduhemba. yego Ubu rero kuba yakoze igikorwa nka kiriya akarasa umuntu uri ku rwego nk'uriya, urumva ruriya rwego, hari urwego rwa peyamaster, yego hari n'urwego rwa admin. Urumva hejuru ya peyamaster amafaranga yahabwa n'uwo bita admin, yego abashinzwe administration. yego Tumufate nka director wa operation ushinzwe ayo mafaranga yose, ariko hari abayahereza bakayageza ku bandi. yego Uwo rero niwe wahuye n'isanga, nyumva ni umuyobozi, nta nubwo ari peyamaster, ni umuyobozi, ni director. master ni mukuru, Ni admin. ni umusirikare. Mu gisirikare cyacu twamugeranya nka admin. Ni uwo nguwo rero, ni ukuvuga ngo rero niba admin yapfuye azira amafaranga y'umusirikare umaze amezi 16 adahembwa, ubwo bibaye isomo, uriya yitangiye abandi kugira ikibazo cyabo kimenyekane. Yego, kuko ikibazo baragisangiye, ntabwo ari icyumwe. ariko iki kintu amezi 16 umuntu Ikindi cya kabiri, none se ubu ngubu uribaza yuko abasirikare b'i Burundi ubwabo nabo baheruka umushahara w'ibihumbi 100 mu kwezi kwa kabiri? Ibyo wari ubizi? narabyumvise. None se ugira ngo ni abanyekongo gusa bafite ibyo bibazo? Narabyumvise, numvise ko bariya cyane cyane bariya bajya kurwana mu majyaruguru ya Kivu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bikomeye cyane. urumva rero ni ukuvuga ngo ibi bibazo barabifite, ni ukuvuga ngo kandi nanone ikindi cya kabiri urebe abacanshuro barimo bazana n'abariya bazimbabwe bazanye n'abariya bacanshuro, uhembwa amafaranga make, ahembwa ibihumbi 7 by'amadolari buri kwezi rwose. Ugasanga umusirikare wo muri Kongo wirirwa ngo yirukanka cyangwa abo bazarendo, ugasanga barahembwa amadolari atajya kuri 80 ya buri kwezi, nayo ntibayabone. Ariko Magashi, hari ikintu wibagiwe, nubwo bahembwa ibihumbi by'amadolari hamwe n'ayo mafaranga angana atyo y'umurengera, buriya ngo bataha no muri hoteli. Yego mana yanjye, bibera ku mazi. None se ugira ngo bajya muri operation nka ziriya nyendaga zizindi, bava ku mazi. Ni abazungu, babaho nk'abazungu, birira amafaranga bicaye, nta kibazo bafite. Bababwira ngo ko mutajya kurwana, bakaza bakajya kuri za mure z'imisada, bakigira nk'aho bari mu biringiyo, bakagira gute, nta kintu bari bukore, batari bwadevasinga, batari bwatsi indege ngo bajye kurwana, ariko amafaranga bo bagira ngo iminsi yabo yicume bahembwe. Ibyo rero abasirikare b'abanyabwenge b'abanyekongo bagomba kubimenya, bakabisobanukirwa. Urumva? Abo rero nabamaze kubisobanukirwa, ibyo ari byo byose umwere uturuka ibukuru ugakwira hose, n'abandi ngo baramenya ukuri uko bimeze. Ubwo ni Burundi nabo nuko nta uraboneka nawe wakora igikorwa nk'icyo cy'ubwiyahuzi, niko navuga. Ariko ikibazo baragisangiye, ntago bahembwa, administration yarananiranye. Ni ukuvuga ngo bariya bose birirwa hariya, ni kubera ubwinshi bwabo n'ibiryo bigenda bibura, bafite ibibazo bikomeye cyane. Ahubwo nuko sinzi umutsi bafite ahantu uzirikiye, ariko ubundi bafite ibibazo bikomeye cyane kubera ubwinshi bwabo, kubera kudahuza indimi zitandukanye, ibihugu bitandukanye, komande zitandukanye. Ni agatogo. Reka dukomeze, turacyari kuri kiriya kibazo. Iri joro ryakeye haraye humvikanye urusaku rw'amasasu cyane, ndetse hari n'abatabazaga b'abaturage ahitwa Turunga ni mu Munigi, ni mu nkengero z'umujyi wa Goma. Mu mugoroba w'ejo rero guhera saa 12 z'umugoroba hari ikibazo rwose hari ahitwa Turunga, abasirikare barimo barasa amasasu menshi cyane, ikirere cyahiye, n'abaturage barashwe. Ngira ngo wumvise amajwi y'umuturage waho yatabaza umuganga, umuyobozi, dogiteri ushinzwe akarere k'ubuzima kahari ngo yohereza ambulance, ko abantu barashwe, bari bakomeretse, bari babuze n'uburyo bagera kwa muganga. Iki kibazo cya Kongo buriya
amaherezo yacyo ni ayahe? Iki kibazo cya Kongo, Goma, aho abantu batagisinzira, aho abantu nahoze mbona no kuri murandasi abantu bahoze bahererekanya videwo y'umuntu w'umugabo arimo abwira Tshisekedi ati ndakubwira, yavuze mu ndimi zose, namubonye nanjye, avuga mu Lingala, avuga no mu Gifaransa, ati dukeneye gusinzira, dukeneye gusinzira. uzi uko bagowe? Ese none se bo uragira ngo ibyo bintu bivugeho iki? Ibintu byo kwica abaturage hariya ko byabaye nk'akamenyero, uwadutse wese ararasa, amasasu ni menshi hari i Goma, abaturage babuze uko babigenza, kwigaragambya ntibikunda kubera zira ngo baharunda, bucya byose zose zafuroneze ku mihanda hose. Niyo mpamvu ubona no imyigaragambyo nayo itakigira imbaraga. Ni ukuvuga ngo systeme ya neva yo kuzana FDLR hariya nta kindi babikoreraga, kwari ukugira batazabasha kwinyagambura abaturage bakerekana ikibazo cyabo bafite. Ariko zira FDLR n'imbonera kuri yo zitahaba, ubu barigaragambije kandi ikibazo kigoma kiba cyarakemutse. Yego, urumva? Ariko kubona leta ishinzwe kurinda abaturage ari yibiyicira, ubwo nabo baragenda bamenya ngo iyi leta ni leta yande, ni leta bwoko ki? Ibiriya ni kwa kundi nyine nakubwiye ubushize, imbere y'uko M23 ifata umujyi wa Goma igomba kubanza gufata imitima y'abatuye umujyi wa Goma. Yego, bisobanuye ko n'uyu munsi ndabisubiramo, bisobanuye ko ibi byose leta irimo yirasira abaturage kabiyicira, nta kindi biraganisha intsinzi kuri M23 AFC. yego, kuko bazabona ko ari bo banyagabo b'ukuri, kandi batangiye no kubibona, nubwo bamwe bagenda kubera inyungu zabo na za ruswa ziri muri Kongo bagenda babica ku ruhande, babicira inyene kandi ari urukonda. Ariko bamaze kumenya ko AFC ari ifite viziyo y'ukuri, ariyo yabazanira kubaka igihugu by'ukuri, ariyo yabazanira guca ruswa burundu no kurwanya ivanguramoko iryo ari ryose mu gihugu cya Kongo. yego. Ibyo rero biragoye kubona hari abantu bamwe batarabyumva, ariko kuba bakomeje kwicira abaturage bashinzwe kurinda, ibyo bizatuma abaturage barushaho kubona ukuri kwa M23, bahereko rero bave kuri leta ya Kongo. Yego, twakurikira rero amakuru. Amakuru yagaragaye muri iki gihe ni video yagaragaye aho abasirikare barinda General Jean-Claude Kifua, uyu nguyu abarizwa ikamina, niwe uyobora ikamina, ari mu ntara ya Horomami. Horomami igice cy'icyahoze ari intara ya Katanga. Uyu musirikare rero abamurinda bagaragaye bamanura umuntu w'umugabo mu modoka, bamukubita, bamuryamisha hasi, bagakubita, bakongera bakuriza imodoka, bakubita, batera imigeri. Ubu rero ikiriho, kandi n'uyu General Kifua yari ahari, ikiriho nuko perezida w'urugaga rw'abavoka, uyu mugabo ngo bakubitaga ni umwavoka, izina ye ntabwo yagaragaye, witwa urugaga rw'abavoka witwa Maître Maurice Kanyama, yagejeje icyifuzo cyabo kuri Minisitiri wa Leta w'Ubutabera, wa wundi uzi uriya mugabo wateretse umusatsi, ngira ngo uramubona. ndamwibuka, bamwita ntuze Constant Mutamba. Mutamba. Musaba ko General Kifua Jean-Claude yashyikirizwa ubutabera kuko yahohoteye umunyamategeko mu buryo burenze. Urumva rero biriya, urumva ashobora kubizana kubera ko yumva ngo ni umunyamategeko, ariko ni ukuvuga ngo biriya ni nk'urwiyerurutso rwo kugira ngo berekane ko bakurikiza amategeko. Ariko abarengana, abapfa ni benshi buri munsi. Kubera iki se amategeko yapurikwa? Kubera ko umuntu ari umunyamategeko gusa? Kubera iki batareba muri rusange abaturage ba leta ya Kongo? Kubera iki bakomeje gupfa nk'ubusurira? Urumva? Noneho ubu ushatse kuvuga ko twabwira aba banyamategeko bakavugira bose, abarengana bose? Ni abarengana bose nko kureba. None se ni gute bagiye kurenganura umunyamategeko ntibavuga bari abaturage turimo tuvuga barimo bapfira i Goma bishwa n'iby'amaherere? Yego. Nose umunyamategeko aruta abaturage bose bamaze gupfa mu kwezi kumwe. Babaruye societe civile, babaruye abantu barenga 80 mu kwezi kumwe. Ubwo urumva unaretse ukwezi kumwe umunyamategeko arenza abo bantu 80 bapfuye.
bazira ubusa. yego Kubera iki ikibazo kije? Kubera ko hari umunyamategeko bahonyoye uburenganzira bwe, ntibareba abantu bamaze igihe bapfa, nibe nawe wenda ntiyanapfuye yego ariko abandi barapfa. yego Ko birengagiza abapfa bakareba babane ngo bahohoteye kubera abanyamategeko, buriya wasanga bafite ahantu bahuriye ari mwene wabo ukuntu, ntabwo yapfa kumurwanaho gutyo, sibyo? yego Ari uwo mu ishyaka rya Kabila ntabwo byari kuba byageze aho ngaho, yego ariko niba ari umuntu wabo, ubwo nyine barabigira gutyo kugira ngo nyine bagaragaze yuko nabo ari abantu bafite ubutabera n'iki. Ariko iyo aba ari undi byari gucecekwa cyangwa bakabyita politike, cyane kubona ko basigaye babeshyera abantu ku mugaragaro. Bwana Ibi Magashi, rero aho nyemerera biganisha, yego mbwira. nyemerera dutambuke dutunge itoroshi mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagaragaye intabaza y'umuntu ushinzwe ishami rya anere, ni agashami bita antene rya anere muri Kinshasa, atabaza avuga yuko perezida w'inteko uherutse gutorwa ni Bwana Vitale Kamere yaba yaranyereje aheruka kugereza amafaranga yari yagenewe inteko, agategeka umudamu witwa Kavira miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika akayashyira mu modoka ye, noneho umugabo ngo akayatahana akayijyana iwe kuyikoreshereza ibye. Uyu mugabo rero turabyibuka muri manda ya mbere ya Tshisekedi, ngira ngo yigeze afatwa, yakoraga muri perezidansi, yari umuyobozi muri perezidansi. Hari gahunda bari bafite y'iminsi 100 yo gukora ibikorwa by'amajyambere, amafaranga yabyo ngo akaba yaraburiwe irengero. Iki kibazo ni bya bindi bavuga ngo hanyereye ntihuma. Nijyane baga akaboko kamenyereye kwiba gahora nyine kafashe intare gahora karegetse. Ibaze urumva uriya Vitali Kamere, yego ubujura bwe n'ubwa kera ni ibintu bizwi, yego no kugira ngo ajye kuba umuyobozi hariya urabyibuka ko babivuze cyane, bati umuntu aribye muramufunze nta nubwo yishyuye, mumufunze iminsi ingahe muramurekuye, araje abaye minisitiri, abaye iki, none ejo bundi abaye perezida w'inteko, none se urumva uwo nguwo wamuvuga wiki? Mu by'ukuri urabona ko nyine yarabarangije, urumva noneho afite n'ijambo, yabikoraga atari kuri ruriya rwego, noneho urumva abaye umuyobozi w'abadepite, none se ubwo urumva abo ngabo bakwiriye kuvuga iki ko ari ba nyankara gataho? Yabirangije rero, afite noneho ibintu yakoraga nta bubasha afite, ubu ngubu arawufite, urumva rero agomba kwisanzura noneho. Yego reka dukomeze. Perezida Antoine Felix Tshisekedi ngo kuri Twitter ye yaba yongeye kwibasira uwo yasimbuye nyuma y'amasaha 15 ya nkuru igaragaye yuko Tshisekedi yoheje abakomando bagera muri 34 kugira ngo bahitane uwahoze ari perezida wa Kongo Bwana Joseph Kabila. Nyuma yuko bamaze gutambuka amasaha 15 ashize iriya nkuru isohotse, nibwo Tshisekedi yongeye kujya ku rukuta rwa Twitter arandika, aravuga ati narabibabwiye nimushaka mu byemere, ndacyabyemeza n'uyu munsi, Kabila niwe mugambanyi wa mbere, niwe ushyigikira M23 AFC, ibyo bintu mubimenye. Yongera bishimangira. Yego ahubwo wakwibaza uti kuba akomeje gushimangira yuko Kabila ariwe yaduyi, ariwe ufasha AFC, hanyuma Kabila nawe akaba atanagaragara, ubundi ubungubu abanyekongo ni ibiki arimo ababwiramo aho ngaho? Benshi bazi Kabila niwe muntu wa mbere, niwe perezida wa mbere watanze imihoho agaha mugenzi we, hatabaye kudeta, hatabaye ubwicanyi. Yego none uyu munsi Tshisekedi ibyo arimo kumwitura ni ukumwangaza ku isi, arimo aramurega politike. Kabila ntanagaragara muri politike ya Kongo, yayivuyemo arahunga, aho kugira ngo murekere no mu buhungiro bwe aramusangayo amwogiza n'ariya magambo. Ese uribaza ngo abasirikare babanye na Kabila barabitekereza gute? kandi ni benshi, kandi abaminisitiri babanye na Kabila barabitekereza gute?
PPRD ubwayo irabitekereza gute kubona umuntu wabayoboye yangara perezida w'icyubahiro senateri uhoraho wemerewe ibintu akaba nta n'ikicumi yari yabona ibyo bintu batari agasuzuguro se buriya ese ubundi Kabila we Kabila wari mu biki Kabila nk'umujenerali ubundi yakwigaragaje ahagaragaza naho hari akavuga ati Kisekedi igihe wahereye ndarambiwe reka noneho nkwereke Kabila nawe ubundi yakwigaragaje ubundi niba ari umugabo ubundi wari mu biki ubundi buri arimo aramangamanga mu biki reka tubitege amaso buriya turebe icyo igihe kizazana nibyo rwose Kabila niyigaragaze dore Kisekedi arimo aramusomborotsa arashaka kumwica n'iki byose none wongera na generali Numbi bariya ni abantu bakomeye bafite seve muri Congo ni abantu bazwi bafite abo babanye nabo nabo bari buyu munsi niba bikoreshe bahiri ku munyagitugu Kisekedi umuryi wa ruswa umugome ufatanya na FDLR intera hamwe kabombo ingengabitekerezo ye na neva bayitsinde burundu mu karere yego rwose Bwana Magashi ngo induru kwa Kisekedi impundu kwa Nanga kwa Nanga ho ngo ubwo kwa Kisekedi barira hari imiborogo kwa Nanga ho n'ubukwe rwose ngo hari intore ziherutse kurangiza amahugurwa kandi ngo zitegereye gukorera Kongo nshya zikayiteza imbere urakoze cyane Bwana Sentama ngira ngo ejo bundi nibwo twabonye pass out ariko ndayishyira mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere ni pass out ngira ngo ni icyo twavuga initeke ngira ngo ni ya 9 niba nibuka neza unyibutse initeke ya 9 y'abakamarade babandi bamwe bavuye kwa Gisekedi abandi bavuye handi hatandukanye abandi n'abantu batandukanye bari mu bice M23 yabohoye abo bantu rero nibo bakamarade bagomba kuza bakigishwa ibyo M23 izanye ije ikabereka yuko yo nta kurobanura ije ikabereka yuko bazanywe no kubaka igihugu no kurwanya ivanguramo iryo ari ryo ryose bakabereka imigabo n'imigambi yabo ibyo rero nibyo noneho byazengereje leta ya Kongo ariko ntarabigeraho neza nanone nuko ndi buvuga indi pasa uturoneho yabakadete initeke ya 3 nta pasinze 600 harya nabangahe 1600 ngira ngo na 74 oya abo ngabo ni initeke 3 yego 670 yego basanga ibindi byiciro bya pasinze bose hamwe ni 1674 yego abo bose rero urumva n'abajeni bize za kaminuza n'abana batoya bakoze imyitozo ihagije kadete bayikoranye na komando n'abakomanda baje gufata mu migo baje gufata mu bitugu by'abakuru babo bavuga batigiye mwahereye mu Rwanda igihe kirageze namwe mugende mupumuzika ubundi natwe turwana yego urumva rero imbaraga zirimo zirongera muri M23 kubona abantu nk'aba pasinga abo mu rwego rwa siasa cyangwa twavuga politike barapasinze abasirikare nabo barapasinze kandi barimo bariyongeza none ubu ngubu ikintu twababwira ni ukuvuga ngo rucuru ni ukuvuga ngo hagati ya Vicumbi na Nyakakoma yego buriya niho Kikuvo iherereye rero urumva ni ukuvuga ngo rero abava 10 bashobora gusubira inyuma bakinjira muri Kikuvu cyangwa bariya Banyakakoma bakigira imbere bagafata Kikuvu harimo abaduyi bakeya nta nubwo ari benshi urumva rero hari umurongo umwe batari bakagezeho ubu no kuba ngo ikiyaga cyose baragikontorora 100%. Yego. Ibyo rero aho ngaho abo bantu bose bagomba kuza bakigishwa filozofi ya M23 bakamenya amavu n'amavuko bakamenya ikirwanira neza cyane ko abandi batangiye kubibona M23 rero iriya niyo ntsinzi Kisekedi rero yarize n'abandi babo bose kubera M23 buryo ikomeje kubaho n'imiyoborere yayo arimo aragira ubwoba bukomeye niyo mpamvu ubona atangiye kuvuga ko barimo ba Kabila no kugira ngo natsindwa
bizagaragara yuko hari andi maboko aremereye cyane yari hejuru ye bwana Sentama. urakoze cyane Maga. Bwana Magashi, amakuru yo ku mirongo y'urugamba rero aracyaza, hari andi ntakiri ahangaha ndayagusangije, ntabwo nyavuga, yenda uze gukora inkuru yatugezeho, ariko najyanye n'uko kiriya gice cya Kaniro, Karambi, Bugabo hakubiswe FARDC igakubitwa itazi bikubise, ahubwo muri bwa buryo bwa gihanga M23 ishobora kuba yabateye baturutse inyuma batazi iturutse, ibazana hagati. Cyambombo, Kaniro, Tombe yabonye Mugabo, Kaniro, Rupfu hafashwe, Rukopfu hafashwe, yego. ubu baraye kwa Rigo, wa mugabo w'umuzungu, ubwo bakubise bagarura hino. Gatare hari imbaraga zidasanzwe, yego, baturutse inyuma. Na Karambi bayivuyemo baduye birutse, bageze ibuguri basanga nta baraye kwa Modi. Reka dukomeze, buriya ibirenzeho turabibazanira mu makuru yacu y'ubutaha. None se ubwo turazabahaye nyine, reka tuba tugomba kubaha amakuru nyayo, turabasogongeje. Reka tugende dukomeze turebe kuri ya foto. Ya foto, iriya foto burya uriya mugabo wavugaga Amajyambere Sirasi ashobora kuba yari yaje mu nama yahuriwemo n'abaturutse Kinshasa kwa Kisekedi, kwa Neva, yarabereye hariya. Iriya foto buriya ngo yafatiwe muri presidence, muri harya bayita Ntare Rushatsi, aho ngaho burya ngo niho yafatiwe cyane. Buriya rero biriya bintu byo bihatse iki, iyo urebye ukumva ko FDLR zakoze urugendo, zirimo ziragenda zegera i Burundi, abantu hari inkuru naraye nkoze nimugoroba, yego, mugamo ukuntu habaye inama i Bujumbura yakirwa n'uwitwa Ildefonse, generali ushinzwe iperereza CNR y'u Burundi, yego. Iyo inama yarimo uwitwa Bitakwira, burya Bitakwira ngo ni n'umurundi, burya ngo yaje muri Kongo, ni ibintu bizwi. Yarimo Bitakwira, irimo Justin Ndayishimiye, irimo uriya mbitse mu nda ari Jean Claude, ariwe bakunze kwita Jire Murumba. Iyo nama rero niyo yateguraga bariya, ni ukuvuga ngo izi ni za nama zirimo gukorwa hagamijwe guhuza ya mitwe yose irwanya u Rwanda. Yego. Noneho Kisekedi we yabahaye Sud Kivu. Ariko ngo hari n'ikindi buriya ngo bashaka ngo kurasa abanyamurenge babameneshe bave muri Sud Kivu. Cyane nose niho abanye Bitakwira ko yabanje akajya kwegera abanyamurenge ashaka kubereka yuko ngo nta kibazo n'iki kandi arimo cinyuma bagambanira, ntubizi. Noneho ngo hasigara ari ikicaro cyabo, ibyo bakora byose babikore baturuka hariya. Nibyo bafite ikibazo cyuko ibyo bakora byose bazi ko twirwaneho bari inyuma. Yego. Urumva bo bari imbere, twirwaneho iri inyuma iriye. Yego. Kandi kugira ngo bazayikureyo bayirukane, ntago wamenya ngo bazayerekeza hehe. Wamenya bayerekeza hehe? Bazayerekeza Bukavu, bazayerekeza inyuma iriya za Ntuze, za Pweto na za Ntuze na za Rubumbashi, bazayerekeza he? Kuba bataza hano bayerekeza rero bafite ubwoba bwa hariya. Yego. Ariko nanone kugira ngo bavano bafate umwanya bavuga ngo bagiye kwica abanyamurenge babamareho nabo kandi bafite twirwaneho. Yego. Ni ibintu bizabahenda cyane ko ikintu cyari kibabaje buriya ni ukuntu M23 kuba yirwanaho yonyine idafite relationship na twirwaneho. Yego. Kandi intera iri hagati ya M23 na twirwaneho ishobora kurwana iminsi ibiri, M23 ikaba yigeze ikayiha umusada. Yego. Ibyo rero ntabwo babigiteye kuri aduyi wari we wese. Yego. Imipango irahari turayizi, niyo mpamvu tugenda tuyitamburisha umunsi ku wundi, aho bireba barabyumva, ariko mu by'ukuri imipango yabigeze kure. Kuba rero
amanama akomeje kuba ndetse tukabonamo n'abaherwe twari tuzi ngo nabo bari abantu bakorera igihugu cyangwa se bafite ubuzima babayemo, ariko uyu munsi tukaba tubona bagiye gushyigikira abitwa ko barwanira ngo ni bantu aribo bahutu, ngo bararwanya abitwa nerotike ngo aribo batutsi. yego kubona hari abantu noneho b'abakire bitwa ko babaye mu gihugu, babona igihugu kigeze, bazi aho cyavuye bakabona n'aho kigeze, bakaba barimo guca inyuma bajya kwifotoza n'abashaka kongera kurimbura igihugu. hari urwego abo bantu bagomba gufatwamo uko byagenda kose. Bwana Magashi, ikintu navuga rero, ibuye ryagaragaye ntabwo rero rikisha isuka, kuba twabonye Majyambere Sirasi Warine Gahongayire ahagararanye na Neva uhigira gufasha FDL kugira ngo ziri ku Rwanda, ibyo bintu buriya byarangiye, ibuye ryagaragaye ntabwo rero rikisha isuka. Bwana Sena, Bwana Magashi, ruriya ruzinduko rwa Majyambere Sirasi iyo uruhuje n'ijambo General Neva yigeze avugira i Kinshasa yagiye mu irahira rya Tshisekedi, nibyo nari ndimo mvuga nyine bihita bihuza nuko yavuze ati ndashaka abantu bose bakeneye bose. yego ni ba bantu, ni nkuko iriya foto, ni nkuko wabona ifoto ya Gasana ari kumwe na Gisekedi. yego bihita bigaragaza ko ni abantu barimo bishyira hamwe, babifashijwemo na leta ebyiri, leta ya Kongo na leta y'u Burundi, kugira ngo bashyire hamwe barwanye leta y'u Rwanda. yego ibyo rero ni ibintu bimaze kumenyekana. yego ubwo rero kandi ibintu byamaze kumenyekana, icyiza cyabo ibintu byabo bishyira ku mugaragaro hakiri kare. ibuye ryagaragaye ntabwo rero rikisha isuka, n'urwo Rwanda bahora bavuga gutera narwo rurabizi kandi ruriteguye. yego ibyo rero nibabigire vuba, ahubwo n'akazi karangire hakiri kare, abantu bikorere business, twikomereze dutera imbere, yego umuturage ku isonga. Bwana Magashi, turagushimiye kuri uyu mugoroba kuri aya makuru. Reka tubwire abakunzi bacu ko aya makuru tukiyakurikirana kandi tuzabagezaho ibirenze n'ibi ngibi mu biganiro byacu biri imbere, murakoze cyane, haba mu minsi ikurikiraho. Reka dufate umwanya rero tusezera abakunzi bacu, ariko nguha umwanya nawe ubasezere, ugira icyo ubabwira, baba abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, baba abakunzi ba Magashe TV, ugira icyo ubabwira. bakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, ndabashimiye rwose kuba muri hano mudutega amatwi. mudahari natwe twavugira ubusa nk'ingunguru yirangira iri mu busa, ariko kuko tuzi ko tubafite natwe tuvuna ijosi kuko dufite gisegura. mukomeze mukande subscribe rero, mukomeze musharinga ibiganiro byacu kugira ngo inkozi z'ibibi zakorwe n'isoni. nta kindi dukoreye ibiganiro ni ukugira tugaragaze inkozi z'ibibi, tugaragaze abagome, tugaragaze abashyigikiye jenoside n'abagifite iyo migambi yose bagiye ku karubanda, hanyuma tubarwanye ndetse n'Imana turi kumwe nayo. mukomeze rero mukore subscribe, mukore share, like, mukore ushyiraho za comment, natwe bidutera imbaraga zo gukomeza kubaha amakuru agezweho umunsi ku wundi. n'abakunzi ba Magashi TV rero ndabashimiye cyane, Imana ibagirire neza. nsabe Sentama namwe abasuhuze kandi abashimira, mwakoze kubana natwe, Imana ibagirire neza. Urakoze cyane, nanabasuhuje tugitangira, ariko ngo abakiranye neza barongera, nongeye kubasuhuza ntacyo byaba bintwaye. Abakunzi ba Magashe TV ndabasuhuje, ndabakunda cyane. murakoze cyane. Nakagaruka.